Media.com. Assalamualaikum, hurmatli og'aylar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun bizning maktabimizda jami kelgan muallimimiz Mirzamurat Arzimurat og'ayning yetakchiligi ostida emgagi bilan bizning maktabimizning kutubxonasiga 16 sonda bir xil nusxadagi kitob esdalik qilib topshirildi. Mana endi bu kitoblarni biz sizlarga bir hafta bir juma bo'yi sizlarning qo'lingizga berishga texnik ishlovlar berib tayyorlab qo'ydik. Endi mana shu kitoblar bilan tanishasizlar. Negizida men bu kitoblardan bizga bosilib chiqish ichidagi ma'lumotlari taldiliq yosh talantlardan do'stlik poeziyasi deb ko'rsatilgan. Bu da bizim maktabimizning o'quvchilari o'zlarining talantlari bilan butun Bishkekdagi yashab yotgan qirg'izlarni, bizning O'zbekistondagi yashab yotgan qirg'izlarni tanishtiruv huquqiga ega bo'lgan. Buni ko'rsanglar o'zingizdan she'r yozinglar keladi, o'zingizdan ham kitoblarga bo'lgan qiziqinglar bundan da ortadi degan umiddaman. Negizida bu kitobimiz poeziyalik qarorlardan poeziyalik antologiya bor. Antologiya bu turli yozuvchilardan emgagi bilan yaratilgan kitoblardagi ma'lumotlar to'plami degan. Masalan, kutubxonaga kirsangiz 21-asr O'zbekchasi turadi, ha? 20-asr o'zbek yozuvchilari antologiyasi degan kitob turadi. Mana bu yerda mana Arzimurat og'ayning yetakchiligi ostida taldiliq yosh talantlardan do'stlik poeziyasi degan antologiya kitobi sizlarning qo'lingizga berishga, sizlar bilan tanishishga tayyorlanib chiqildi. Hozir so'zni bizning maktabimizga olib kelgan yosh muallim og'ayimiz Mirzamurat Arzimurat og'ayning yetakchiligi ostida kitoblar bilan kengri tanishasizlar, jana so'zni shu og'ayga beramiz. Buning ichida bizning o'quvchilarimiz maktabda nihoyatda ko'p yozdilar. Ko'rsanglar, tanıysınlar, ulardan emgagi bilan üzüntülerden aldınғы bayramlarda kitap jönünde bo'lgan bayramlarda tanışıp o'tgansizlar. Negizida hozirgi sharoitda Arzimurat og'ay bilan bu yerdagi Abdumo'min Shahzod bor ekan. Bu yerda manavi Dilafruz Jamoliddinovaning emgagi bilan tanishasizlar. Dilafruz kim? Narga Jaylab akaning qizi. Rasulova. Shu kishining emgagi bor. Haytbayeva Sevinch bor. O'quvchilar mana bu yerda maktabni bitirib ketgan bak hayya. Sattarov Qurban bor. Negizida kitobning bosilib chiqishiga Jangibayev Begmurat meni Qarjov Asilbek bana bolamatdi. Shu kishilarning emgagi juda katta bo'lgan o'quvchilar. Anan keyin basmaga berishdi. O'zimizning maktabimizda bir necha yil ishlab ketgan, o'zimizning maktabda ayilda yashab o'tgan og'aylarimizdan hozirgi kunda Bishkekda yashab ketadi. Kim? Dushabayev Eshmurat og'ayning emgagi juda ham katta singdirilgan baldarim. Mana O'zbekistonda yashab, hozir Qirg'izistonda yashab ketadi ekan. O'sha yerga borsa ham mana shunday bizim taldi yonida, o'zini atamekani yonida ko'ptagan emgaklarni singdirib bizning o'quvchilar qo'liga bir necha kitoblarni yetkazib ketadi. Bundan oldingi 5 urug' qirg'iz bayoni 2 tomda 2 tusda kitob kelgan edi, bilasizlar ha? Uni ham butun taldi oila qiziqib o'qib ketadi. Birala taldi oila emas, taldida yashab ketgan mana Cho'sa bozorda qirg'izlar ham shunday olib qo'lga olib o'qib ketadi-da. Ana endi Azimana Mirzamurat Arzimurat og'ayning yetakchiligi emgagi bilan bizga dag'i 16 tusdagi bir xil nusxada kitob kelib turadi o'quvchilar. Endi so'zni Arzimurat og'ay sizga beramiz. Raschilik, assalomu alaykum og'aylar, assalomu alaykum o'quvchilar. Bu kitob jurnalistlar, bu kitobimiz negizi
en көп эмгеге сіңген біздің Ешмет ағайымыз ошоға биринчи класс бітірсе, андан кейін 16 өзінің байкелерimiz, эжелерибиздин ырлары чыккан, өзүнүн айылынан эле. Китепканабызга азыр 16 китеп тапшырдык, анын сырткындагы 20 китеп алып аны өздөрү сатып алсаңыздар болот. Бүтүн жылган акчаны болсо ошо маданият иштерине тартып жүрөбүз, өз албайбыз. Китеп боюнча айтсам, бул китеп өзү 2 жылда чыкты. 5 жыл мурда материал алып кеткенбиз, башка болгон. Өз айылыбызда 20га жакын ыр жазып жүргөндөр бар экен. Учурда дагы 3-4 кишиники чыккан жок да. Аларды сүрөт келбей калып, аны кошулбай калып, алар чыгарылбай калды. Ошол өзүңүздөр эгер мындан кийин дагы ыр жазгым деген ниетиңиздер болсо, же масыл катышам деген ниетиңиздер болсо, мындан кийин 2 төгөрүк ачып атабыз. Ошого катышсаңыздар болот. Китептеги сырттагы мектебибиздин сүрөтү, муну себеби биздин мектебибиз бул биздин кыргыздыгыбызды, маданиятыбызды өзүнүн сактап турган, айылыбызды сактап турган мектебибиз болуш керек да. Сыртында болсо айылыбыздын сүрөтү бул биздин өз айылыбыз, кичи мекенибизди эстетирет. Ушу эки азизибизге арналган ырлар болсо, ошо ичинде баары сакталып жазылган. Аны өзүңүздөр окуп танышып чыгасыздар. İçinde öz mırlarımdan bir okuyup versem. Men keçe geldim bu dünyögö. Erteң sizderdiki жарыктан. Чуркаган сайын күймөңдөп, siz актап жатасыз караң. Акча артынан кубастан, угуп көрүң өз демиңизди. Сөзгө тамчы, ойдо дастан, өлчөп көрүң эсиңизди. Жашоо казанында боркулдап, көр шамалдай желдиңизби? Байлыктан баары топурак үчүн келдиңизби? Бийиктиги үчүн суук чоккулар, абройго алданбаң өмүрдө, акыретте бизди топ кылар, ак ыйман болсун көңүлдө. Аз жеп, аз сүйлөп өтөлү. Кулу болбой алкымдын, талдынын жүгүн көтөрүп, ишенчи бол калкымдын. Ошо жалпыга арналган. Şu kitapta ırlar jıynagının arasında Abdülhamid Şahzat'ın şerleri var. Hazır özünün yazgan şerleri bilen, ırları bilen biz okuwçulardy tanıştırıp ötdük. Kana Şahzat sizge kesek. Neşinci bitti de? 86. Şahzat 86. betede Şahzat. Kaldı da Ben sana bayağı görsettim bu. Bana şu 86. betede karab Kırgızistan'dan çap edildi tabi. Karağına Şahzat özüye bir çaktan kitap çıkan. Ki öz hayran oluyor. Жақшылап бізге оқушыларға еңбегіңізбен таныстырып өтіңіз. Күндіз құяшым, түнлері айым. Ақ үйір, ақ тұрып, біздің әқіңізді бердіңіз. Дайым, ұстаз. Başkasına okumuşsun. Arkada bir karşılama. Көкләм келді аламда, яңғыр тынды аламда, yosh chiqdi charaqlab, gilos pishdi yaraqlab. Bollar ko'rdi kamdanlak, ular urdi jamallak. Bakırvanken var mı? Bakırvan koluna bir peyn dedim edi. Bakırvan var mı? Var mı git bakın? Bakirva Joğa Bakırvan. жол алды. Oh. Апасы деген, жаңылып кеткен екен, укасын hakikaten жөнөш керек. Anladım. Hazır okuçular endi kalgan sözde maktabımızın direktörü Orhan Bezer'e veriyoruz. Oğaylar okuyucular bana kitapta götürürsünler. Bu kitapta mesela ben 65 yaşa kırıp kitapta olsam sizlerin 65'e kirgen orta uçtap bunlarla kürsüsünü gerek. Kitapta jol koyduğun kim baylık var. Kitaptın canı sürekli karasana mana şu talda ayıldı düşüne tiktirgende
qaysi qirdan sürekli tatqanını ham tavuk alasan özü. Yaşanan aylarda. Tamam şunday bir sonun aylık var ekan. Bana mektep özü görünüş çıkaranlar. Bu kitap bana Kırgızistan'da çap getirip bana elimizde, bizden talda ayımızda şunca yaşlar var ekenligini, yaşlarımız ır yazgan, kitap yazganlarını, ailemiz tuğralı yaxşı nersine yazgan. Ailemizden her bir üyübüleleri hem ayıp ötürgen ırlar var eken içinde. Eğer acıratı alsalar, acıratı almasalar okuyanlardı bilirsinler. Ben bunlardan bana okuyucularının, Arzurat'ın evliliklerine çok üyülükler kalayım, ondan ki işinizle gidip başı yaşlarda getirip yine bundan ki çoğu üyülükler geçesini getireyim. Sizin işinizle almak. Sen okuyucu sana yam rahmat. Köp yaşasın. Ben şu canlıklı yazganımda başlattım. Hem Kırgız tilde hem Özbek tilde yazıp qaysi tilde yazsam cevap etmeni bana hazırda ben kitabın içini bunları uçlarga tanıyorum. Suretlerine çıkmadan işledim bana. Şu okuyucu suretler bakalım. Hani özümüzü çıkmadan bana. Klasaçlarla. Kitapta. Hani şu işlesek olur mu? Hamma işlesek olur. Her konuda bitti kitap emas, başka yol bilen eğitimlerin özüne tanıtsalar olur. Только mehnat qilish kerak, o'qishimiz kerak, izlashimiz kerak, jaratishimiz kerak. Sizlarga cho'ng rahmat. Sizga rahmat. Mana shunchalik o'quvchilarga qiynalib Azmurat aka, baylangan kitapni bu yerga qo'lga berdi, shu jarayonni shuni suratga olib ko'ringizlar avvalo. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bugungi bizning kutubxonamizda bo'lgan qisqachagina kitob ko'rgazmasi kechagimizni o'z oyog'iga yetdi deb aytayman. O'quvchilar har doim mana shunday kitob bilan do'st bo'linglar. O'zingizda to'lqinlatib yotgan to'lqinlarni oq qog'ozga tushirib, oq qora jaraqning betini siyalab, kelajakdagi o'quvchilar ishingizga ijodingizga iyiliklar tilaymiz. Kelajakdagi liselerden Zülfiyalar'da Hamid Alimcanlar'da kutub qolamiz. Ma'qul bu o'quvchilar, bemalol kutubxonaga kirib, mana shu kitoblarni olib o'qishingiz mumkin.